Мына азыр алма бутаганды көрсөтөт. Жаз келди. Кана көрөсүз койсоңор. О, 1 жылдык. Onu butayız. Birinci yengildi jağını alıp salaz. Hazır kolumda instrument çok bol ötet. Bundayla kol menen görgöz salayın. Altında alabızбы? Bunu da alıp salaz. Bu aldıkların gereği yok. Kiyinçere öyde çıkıp, bunday butakka jayılıp öyde çıkıp tergenge jakşı bolat. Kuğraganını alıp salabız. Ana mına o жаңы çıkıp 1,5 жылдыктар bunu alıyla salaz. Kuğrap barattır, müşayt kılattı. Ana bul buyakka ketip barattır, suun barı buyakka ketip kalat. Bunu da alıp salabız. Жакшы байлайт ошондо. Мындай өйдө түзгөп башына биринчи жетишиш керек да. Анан баш жагын биринчи мындай алып салабыз. Анан мына суу өйдө келет да, мындай келет. Анан бул ары тамчылап кетпесин деп муну да алып салабыз. Мына ушундай жакшы. Үгүлдөйбү бул? Мына бичүрлөрү. Анан мунун ылды жагына муну экөөнүн ортосун башына алып салабыз. Анан мына могу бияктан өйдө кетиши мүмкүн. Так что мунун биягын деле алып салабыз. Муну деле алып салабыз.